आकाशवाणी इम्फाल खेत्रमयूं चित्रबानु न पाव पाजरी अहानबदा मरु ओइबा पाव मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंह लुचिंगबा सरकारदा नौना मंत्री तरु हापसिंजुना चाउथोकहनख्रे मखोइना पाइगदबा विभाग सिंह अथुबा मतमदा यनथोकलगनी हाइरी मालेमगे अतै मफमसिंग लोइलना मणिपुरदसु ngasi एस्टर संडेगी पालन थौरम पांगथोकली अमसुंग लेबासिदा हौजि फावदा कोविड वैक्सीन डोज कोटी चामा मरफु तरुक लाख 19 हेना कावख्रे मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंह लुचिंगबा सरकारदा नौना मंत्री तरु हापसिंजुना चाउथोकहनख्रे इम्फाल के राजभवन दंगरंग पांगथोकपा चिंगलेंबा थौरम अमदा राज्यपाल ला गणेशना अनौबा मंत्री सिंह अदुबु थबक पाइबा अमसुंग अरोनबा ngaakpagi wasak lawki नौना मंत्री ओइना वाsak लौरबा मंत्री सिंह अदुदी टेक्नोपोल विधान सभा केंद्र दगी लेट पाउ हाउकिप कोंथौजम केंद्र दगी डॉक्टर सपम रंजन सिंह खुराई दगी लेसांगथेम सुसुंद्रो मैते सेगमाई विधान सभा केंद्र दगी हैखाम दिंगो सिंह नंबोल दगी थौनौजम बसंत अमसुंग चिंगाई दगी कासिम वाशुमनी नौना वाsak लौकिबा मंत्री सिंह असिगी मनुंगदा लेट पाउ हाउकिप नतना अतैदी अहानबा ओइना मंत्री फम पाइबनी निंगसिंगबा याय ममांग थादा मुख्यमंत्री एन बिरेन यावना मंत्री तरु वाsak लौकिबनी नौना वाsak लौरिबा मंत्री सिंह असिगा लोलेना हौजिक श्री बिरेन लुचिंगबा सरकार असिदा महक यावना पुन्ना मंत्री तारानिथोय लेरे हाना वाsak लौकिबा मंत्री सिंहगी पोर्टफोलियो सु लौथोख्रबनी मंत्री सिंह वाsak लौरबा तुंगदा पाउमी सिंहदा वांगांगबदा मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन सिंह हाय अनौबा मंत्री सिंह असिगी पोर्टफोलियो नोमनिनिगी मनुंगदा लौथोकलगनी मालेंगे अतै मफम सिंगलोलेना मणिपुरदसु ngasi एस्टर संडे की पालन थौरम पांगथोकली प्रभु जीसु ख्रिस्ट बु क्रॉस ता पांगटिंगदुन हालबा तुंगदा एस्टर संडे निमित असिदा महक अमु हना हिंगलखिबनी चर्च सिंग द लाइसोल थौरम सिंग पांगथोकपना निमित असिगी मपुंगोइबा सक्तम ओइरी निमित असिगा मरी लेनेना राज्यपाल ला गणेशन मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंह केंद्रीय मपान थौरम अमदी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह टेक्सटाइल्स कमर्स अमसुंग इंडस्ट्रीज मंत्री नेमसा किबगेन वाटर रिसोर्सेस मंत्री अवांगबु न्यूमाई अमदी अटे लुसिंगबा क्याना मियाम मरु ओइना क्रिश्चियन सिंह द याफा पाउजल पीरी निमित असिगे मरी लेनेना राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडूना लेबासिगे अमदी मपान लेबाक लेबा मपुंग ओइना क्रिश्चियन लाइनिंग चेपसिंग द याफा पाउजल पीरी केंद्रीय मपान थौरम अमसुंग शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने इम्फाल के लंगथबल कुंजद लेबा कंगले माइम थिएटर रेपर्टरी कॉम्प्लेक्स दा अनिशिबा नेशनल माइम फेस्टिवल ngarang hokdokre थौरमतु दा वांगांगलंदुना डॉक्टर रंजन हाय माइम ने मियाम दा शिक्षा पीबदा अचोबो थौदांग लौरी मसिना खोंजेल याउदुना उदलिबा साथे सिंह असिना नाट अमदी संस्कृति की मसक ताकपा ngamli मसिना मियांग अपांबा सिंहसु फोंदो हंबा ngamhalli थौरम अदुदा सरुक याकिबा राज्य सभा के एमपी लेसेम चना जबन हाय माइम आर्ट फॉर्म असिना लेबा सिगी अमत ओबिग सक्तम सागपदा अचोबो थौदांग लौरी फेस्टिवल असि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के सेंटंग मखादा कंगई माइम थिएटर रेपर्टरी इम्फाल सिनबनी फेस्टिवल असिदा मणिपुर मिजोरम असम नोंगचु बेंगल बिहार अमसुंग राजस्थान दगी आर्टिस्ट के सरुक यारी फेस्टिवल सि था सिगी तरमपन फाव चेथगनी मणिपुर के सिंह जिला अहम उखरुल सेनापति अमसुंग चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स सिंह दा पासपोर्ट ऑफिस सिंह हांगबिनबा एमपी डॉक्टर लोरो एस फजोना केंद्रीय मपान थौरम राज्य मंत्री डॉक्टर आर के रंजन दा तक्सिली डॉक्टर रंजन दी इबा चिठी अमदा डॉक्टर फजोना हाई जिला सिंह असिगी मियोय के मपान लेबाक सिंह दा लारिक तंबा अमदी थबक तौनुबगी चांग वांखलगलिबा सिगी यंगलगा पासपोर्ट ऑफिस सिंह हांगबगी तंगाई फदबा लेरे करिगुंबा पासपोर्ट ऑफिस सिंह जिला सिंह असिदा अथुबा मतंग मनुंगदा हांगदोकलबदी मखोइना थेंगनरिबा खुदुंग चादबा सिंह कोहनबा ngamgani मणिपुर हौजी फावदा कोविड की वैक्सीन डोज लाख 19,000 हेना कापख्रे मसिग मनुंगदा अहानबा डोज लाख 5,9,9,9 हेना यावरी प्रिकॉशन डोज 9,000 चनी सुमना तेरे कापख्रे राज्य असिदा ngarang कोविड की अनाबा मी अहुम नाबा फकिबक लोनेना लेना अस्तिगी नाबा फरकपगी चांग चादा 9.2 दे लेरी हारिबा मतम असिदा कोविड की अनोबा केस मंगा थेंगनखी पॉजिटिव ओइबा मी अमते सिकिबगी पाव लेते हौजी कोविड की एक्टिव केस 58 लेरी
Left Coordination Committee Manipuna petrol diesel amasung poche gi maman hengalapga lolena senza thumza amadi drug ki maite changsliba khongjang amagi matung inangarang Imphal East ki KB manaching da leba Zananata Irapo ki murti da haikaleka tambaga lolena poche tangkalakpa gi mayokta kholaw kya lawduna khongjang changsin ki tabiriba pawasi Akaswani Imphal dagini Lebas da hojifabada COVID ki vaccine dose ko ti chama marfu taruk la kuntra nipan hena ka khre haksel mantralo ne hai ngarang khakta da vaccine dose lak taruk lising marfu mapan hena ka khi hauki bapum kumri da COVID ki anoba case chamapan humbudra manga thengna ki hariba matam se miyo chatter marfu da taruk hena naba phakibo lole na naba fagala pa ki changcha da marfu da nipan dasmik ta de taruk ta leiri Civil Aviation Mantralaya gi Flexible Regional Connectivity Scheme Uran Innovation General Central Category gi makhada Pradhan Mantri gi Award for Excellence in Public Administration listing ani kun gi dama khalakle scheme asina supna gi quantitative targeting phabangam batna good governance ninkina mai papa amasung last miles connectivity fanghamada akanaba miyeng thamle Manasi da trophy scroll amasung lupa lakh tara gi incentive yauri Manasi tha sigi kun matoida New Delhi gi Vivian Bhavan da pangthokadaba civil service day gi thorum da pigani ngasi fongba pause singe maru oiba pawgi da housing Maibam Dwijamani lere Dwijamani Thagatsari Chitrabhanu Chief Minister Nongthobam Biren ge sarkar da nauna mantri taruk hapsinduna sauthokhan khiba Mikhal mamang da BJP na miyam da sakhiba wasak sing thabak to onthok lagani haiba Advertisement ki bill pithoktrabadi BJP Manipur MPCC amasung state government media na boycott tawrgani haiba pauna Manipur daga sipongba pause singki maruiba pawaina phongdari wasak lokhiba numit kuntaruk ni gi manungda minister taruk hapsintuna sauthokre haiba paw hoyal pawda banner headline tawtuna phongli minister taruk wasak lokre portfolio di pithoktri NPP amasung JDU da minister ama phawba pikhidre Thobal amasung Surasanpur district minister Kangle haiba paw sanalibak da hanba headline tawri Biren government ki anuba minister taruk wasak lokre haiba pongna phamda hanba headline tawri pawasi People's Chronicle da su hanba headline tawduna phongli Manipur Mail da su pawasina hanba headline tawri Chief Minister N Biren gi sarkar da cabinet minister taruk hapsinduna sauthok hankre District Khudingmaki Minister Hapkani Haiba Laite, Mikhal Mamangda Wasakibasing, Tabak the Ontok Pahurgani Haiba State Minister Napundokiba Wapam, Narul Githodangda, Banner Headline Tori. MLA Taruk Minister Oina Wasak Lokre, BJP na Lusingba, Manipur Government Ki, Cabinet Mapung Pakre Hebapau, Imphal Pre-Presta, Hanba Headline Toduna Fongli. Minister Taruk Hapsinduna Mantri Mandol, Sautok Hankre, Kasim Basum Yauraga, NPF ki Minister Anis Hure Hebapau, Sangai Express English da Ahan Headline Toduna Phongli. Mikhal Mamang da BJP na miyam da Togani Haiba Thabak Singh Mathang Pangthok Pahuragani Haiba Chief Minister ge Wafam, Israel Express da Ahan Headline Tori. Advertisement ki bill pithoktrabadi Manipur Laingak, BJP Manipur, MPCC media na boycott Tauragani Haiba Pau Ireibak da Ahan Headline Toduna Phongli. Manipur ki Chief Minister N Biren ge sarkar Minister Taruk Hapsinduna sauthok hankre haiba paw Surasanpur da phongba Masona Thar da ahan headline tawri pawasi jila asida phongba Nisin Tuhiltu amadi Manipur Express da su ahan headline tawduna phongli Police ka mungnabada DMU ge mahiroi ahum asok apan nangle mahiroi singna parikha thadana ba warep lawre haiba paw Imphal Free Press da ani sub headline tawri Hindi ngangdaba state singda Hindi nganghanaba thaurang sing Congress na thinggadawri haiba paw pongna phamda ani sub headline tawduna phongli World Health Organization na COVID ki anuba variant sing lakpada section naba khangali haiba paw Sangai Express English da ani sub headline tawri Manipur lenga ki War on Drugs 2.0 mai paglakli haiba paw Israel Express da ahum sub headline tawduna phongli Pauna Kaithel Paringda Gari Khamba Thingbagi Yathang Phagi Tare Haiba Paw Sana Laibaki Anchor Kalam the Phongli TV Mukta Bharat campaign Mai Pangna Sathabagi Damag Awang Nopok Bharat Ki Waina Manipur na Khwaidagi Makok Tabagi Mana Phangle Haiba Paw Imphal Free Press Ki Anchor Kalam the Phongli Chitrabhanu Thagachari Dwijamani Aroipada Maruba Paw Amuk Hana Mukhyamantri Nongthobam Biren Singha luchingba sarkar da nauna mantri taruk hapchinduna chokthok hankre makoina paigadaba bibak sing athuba matamda yenthok lagani hairi
Malinga ati mapam singalone na Manipur sunga se Esther Sunday gi palan thorum pangthokli amasung leba si da hoju fawada COVID vaccine dose ko ti chama marfu taruk la kuntra nipan hena kapkre Paulo Zere.